Yes, kanonye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha. Kuri yo twumva amasaha ya nimugoroba, umugoroba umugisha. Kuri yo twumva amasaha ya mu gitondo biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku mugoroba wo ku itariki 10 z'ukwa gatanu 2025. Birumvikana tuba tugarutse mu makuru ya nimugoroba, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko mw'abantu b'Imana mwe narababwiye nti ikijyanye n'amakuru rwose gatanu kuri kagenzi kako ni ibintu mba nzobereyemo ndetse mbanje kubagezamo bigendanye n'amakuru tuba twagiye duhabwa na drone zacu by'umwihariko ziri ku mirongo imbere ku rugamba. Tujya gusimbukira mu gihugu cy'u Burundi rero nyamuneka murabizi hano niho twibanda, ariko mu kanya gato kuri Masisi TV Rwanda muze kujyaho nawe mukore subscribe. Tuba twose turi mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane abantu batuye hano bita za Masisi, za Ruturo, abantu batuye za Nyiragongo, za Warikare, hose rwose tuba turiyo gatanu kuri gatanu. Birumvikana rero mbere yo kugira ngo twinjiye muri ano makuru ya nimugoroba muraza kunyemerera mbanze ninjirane amakuru agira ati uwitwa General Neva noneho bya bindi yigira mw'abantu b'Imana mwe yarusimbutse. Nyuma y'uko operasiyo ikorera uwitwa General Bunyoni, uyu mugabo ngo bakaza kumuhusha yaramaze igihe kirekire atotezwa muri gereza z'i Burundi, ndetse bakaba bagikomeje kumushinza kudeta yageragejwe mu mwaka w'ibihumbi 2015. Amakuru turimo turakira noneho nuko uwitwa General Neva nawe bakomeje kumugera amajanja hafi kwicwa. Ngira ngo turaje ibintu tubyinjiremo, ariko mbere yo kugira ngo twinjiye muri ano makuru munyemere mbanze nisuriza abantu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, bakadukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, ariko mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko baba bari mu gisagara cya Bujumbura, baba bari Gitega, baba bari za Cibitoki, baba bari muri Korine Munanira, muri Korine Mujejuru, baba bari muri Korine zigiye zitandukanye ahitwa za Murangara, hano za Ruyigi hafi werekeza za Tanzania. Bataramu ndababona cyane, umutaramu noneho ujya umubusesenguzi rwose aguturuka mu gihugu cya Kenya, nawe rwose nyamuneka buriya nta muvandimwe n'umuntu wo kuba iyo ageze ku kintu kijyanye n'ubusesenguzi rwose ibintu abishyira ku murongo neza. Yes, nawe turamusuhuje, ariko kandi tumuhaye n'ikaze hano kuri Duniani Kote TV. Ngira ngo tujye kuba tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye, ariko kandi Uganda ntabwo twabibagirwa kwa wereka guta Museveni. Atubaye ikaze abantu bari Zambia, Zimbabwe, South Africa, badukurikira bari Malawi, badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye muri Afrika, Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa, United Kingdom, America. Atubaye ikaze tubikoye ku mutima muri ano masaha nimugoroba. Muraza kunyemera tugaruke ku muntu bita Neva, General Neva, ndetse n'uwo bita General Prime Niyongabo. Ni abantu babiri nshaka yuko tugarukaho by'umwihariko muri rusange, aba bantu tukabava imuzi n'imuzingo. Amakuru yamaze kujya hanze aremeza ko aba bagabo noneho aho bageze bari guhiga ngo umwe yica undi. Nk'ubu munyemere mbabwiye yuko operasiyo yakozwe ku isaha y'isaa 4 ari zimwe muri operasiyo ngo habuzeho gato ngo ibiryo by'uwitwa General Neva bidapimwa, ngo bari bamurangije Imana iza gukinga akaboko. Yamarozi njya mbabwira maze igihe mbabwira ati uwitwa General Prime Niyongabo numwe mu bantu ba hafi ya Neva, ndetse kandi aba ngo bombi bafatanyije. Amakuru dufite atari ivumbi nuko baroze umumanyabanga mukuru wa CNDD bakamuroga, ariko ntiyapfa. Muramuzi rebellion ndi kuri yo, baramuroze ariko ntiyapfa. Nyuma y'uko rero ibi bibaye, uwitwa General Neva tayari rwose ku isaha y'isaa 4 uyu mugabo ngo yari ari gufata breakfast. Ibye byari birangiye ariko Imana iza gukinga akaboko. Yes, yana ndaje mbyinjiremo turaza kugaruka hano za Kibira. Ariko ndiye nkuba yongeye gukubita mama yake na mama yake twane manze ndebe hari drone rwose ku kintu kijyanye n'ama X irakurikirana. Bayikoje kwibaba mwibaba ryawe no nkabarirambye ati nyamara ati ibintu bimeze bite. Nk'ubu ahangaha banyandikiye barambwira ati mnyawe amakuru y'ingabo z'u Burundi zirata yuko zishe abarwanyi barenga 100 ngo ba FLN. Ibyo bintu mwabibonye?
ibyo bintu mwabibonye. Ni ukuvuga ngo uko nishimye ndishimye, ni ukuvuga ngo ingabo z'Uburundi mu buryo navuga ko budasanzwe, hari amakuru arimo aravugwa yuko ngo zageze gutya ngo zigahitana abarwanyi ba FRN, ngo aba bagarwanyi ba FRN ngo bakaba bishwe ngo mu gihe bari bari mu mirwano ikomeye cyane by'umwihariko muri Sud Kivu. Ariko amakuru dufite atari ivumbi nuko ibi bintu, nyamuneka ibi bintu bitabaye, ibi bintu ntabwo byabaye, ibi bintu ntabwo byabaye, ahubwo nyuma yuko ingabo z'Abarundi zigerageje operasiyo, aha zari zifatanyije na FDLR, zari zifatanyije na Wazalendo, zari zifatanyije n'imbonerakure, abagera kuri 256 bahasize ubuzima, ndetse nazo cyo cyatumye uwitwa General Neva ajya gusaba imbabazi. Ibi byo nta nubwo ndi bubigarukaho, ni ibintu ngiye gucamo nirukanka cyane kugira ngo tugaruke ku makuru nyirizina by'umwihariko y'iby'uwitwa General Neva. Ni ukuvuga ngo niba warasomye inkuru zagiye zica ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ku wa mbere ngira ngo nagiye mvuga byinshi by'imvura nyinshi cyane iremereye cyane imaze iminsi igwa mu ishyamba ryo mu kibira, noneho hakaza inkuba nyinshi hakaza inkuba nyinshi, hamara kuza inkuba nyinshi, ngo hakaza inkuba nyinshi, itonde gato, hakaza inkuba nyinshi ngo bigatuma ingabo z'Abarundi nyinshi n'aba FDLR, abantu b'Imana babwiye ngo rwose ibintu mu bigendemo gake kuko bura Moses yo naje ibintu mbishyira ku murongo, ngo bigatuma FDLR ngo by'umwihariko ngo zipfa, ngo zifatanye ziri kumwe n'imbonerakure. Murabizi ko ahantu hakorerwa imyitozo kuri kote FDLR, ngo ibi rero ngo bituma FDLR nyinshi zipfa zifatanyije n'imbonerakure. Abantu b'Imana babwiye ati ibintu turabizi, kadukomeze. Ngo kubura icyo babwira imiryango, itonde, ngo kubura icyo babwira imiryango yabo abasirikare ba Perezida Ndayishimiye yahimbye ngo ingabo zirwanya FRN ngo kugira ngo azababwire ko ariho baguye bari kurwanya FRN. Ngo witwa Neva ngo kugira ngo nk'abasirikare ngo bigaragare yuko ngo batishwe, cyangwa se iyo nkubita bakubita ikunze kugaragara mu kibiri imvura nyinshi yaguye, ngo afite ukuntu yabihimbye ngo bita yuko bagomba kurwanya FRN, ngo kugira ngo azavuge ko ari abarwanyi ba FRN babishe. Ariko mw'abantu b'Imana ibintu murabyumva neza, itonde gato n'ibyandayishije ndaje mbizemo, uyu mugabo naticwa do itonde gato. Twagiye Ndayishimiye nta na rimwe ararwanya inyeshyamba zivuga ko zishaka gukuraho leta y'u Rwanda, ahubwo arabafasha muri bike afite, akavuga ko FDLR ngo ari umwanzi we, ngo kandi ari inshuti ye cyane. Uramwumva witwa General Neva? Na n'ubu tuvugana icyitwa FDLR we aracyazimakaza mu buryo navuga ko budasanzwe. Ni ukuvuga ngo rero ubu tuvugana ingabo z'Abarundi, reka ngaruke gato kuri deployment yabo ahitwa muri Uvira. Ahasigaye ibi bintu duhita tubivamo tujya ku witwa General Neva ndetse na General Bunyoni batangiye guhangana. Ni ukuvuga ngo ingabo z'Abarundi zakoze icyo bita deployment iteye ubwoba mu mujyi wa Uvira. Ndayishimiye za komedize ubanza agiye gusiyishira iruhande, itonde ntabwo byanditse neza, ngo yagize ubwoba bwinshi nyuma y'uko ngo AFC Intare yegere Uvira, kandi arabizi ko nibaramuka bafashe umwanzuro wa AFC M23 bazahita bafata umujyi wa Uvira. Hari ibitero by'ingabo zo mu Burundi ziri kumwe na FDLR hamwe na Wazalendo bagiye babagaba kuri M23 kwirwanaho muri iyi minsi, ari byo
biri gutuma Ndayishimiye ashya ubwoba. Hari ibitero, reka ibi bintu bisobanuye neza, hari ibitero byari bimaze iminsi bigabwa muri Sud Kivu, ndetse ibyo bitero bigiye kwimurirwa hano mu mujyi wa Uvira, ariko ngo ibi bintu ngo bitewe n'ibyo twirwaneho yakweraga Abarundi, ngo uwitwa Ndayishimiye afite ubwoba yuko M23 noneho yo igiye gukora ibirenze. Ngira ngo ni amakuru arimo angiraho, aba aribo bahazi kurenza. Ariko avuga yuko ngo abazalendo ngo bahazi kurenza FDLR, ngo bagomba gufatanya n'imbonerakure ngo bakarwana. Reka Ndayishimiye akomeze ashye ubwoba, niwe ni umuvandimwe wanyohereje hano inkuru arambwira ati reka Ndayishimiye akomeze ashye ubwoba, niwe wabyiteye. Yes, birumvikana rero yuko ari byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa, ariko hari umuvandimwe mu kanya gato wanyandikiye arangije arambwira ati munywanyi wanjye Bwana Moses, ati ibintu birakomeye. Ndamubaza nti ibintu bikomeye mu buhe buryo? Arambwira ati witwa General Neva nadahunga igihugu ibyo bimurebe. Ndamubwira nti saraza guhunga igihugu ati munyemere mbabwira yuko uwitwa General Neva nyuma yuko agerageje kuroga uwitwa Reverend Kuriyo ndetse uwitwa Ndakugarika, abo bose bakaba babarizwa muri CNDD FDD, ndetse bakaba batari kumvikana muri no minsi. Ibi byamaze gutuma uwitwa General Neva ku isaha y'isa 4 nawe arusimbuka nyuma yuko ibiryo bye bipimwe bigasangamo amarozi. Uyu mugabo nawe bakomeje kumuhigisha ubuhindu kugira ngo bamushyire ku butaka, ariko bikanavugwa yuko uyu mugabo aramutse avuye ku perezida uwitwa General Guillaume Bunyoni uri muri gereza ahita afungurwa. Harabura iminota mike kandi ncunguza uburyo umwete, harabura iminota mike, ariko icyo nakubwira cyo igihugu cy'u Burundi kiri habe. Maze igihe mbabwira iby'umugore wa General Neva, ubu tuvugana ari mu bitaro, ntago ameze neza, ari mu bitaro arwariye iwe mu rugo. Iwe mu rugo bafite ukuntu bubatse, noneho barangize kubera abaganga babitaho bashyira ibitaro, ari abaganga babitaho bakoresha imiti gakondo, ariko hakaba n'abaganga babitaho by'umwihariko bakoresha imiti isanzwe. Ni ukuvuga ngo umugore wa General Neva ari mu bitaro. Impamvu ari mu bitaro nawe birimo biravugwa yuko amarozi isa n'isa ashobora kuza kumuhitana. Nje maze igihe mbabwira ni ibintu by'igihugu cy'u Burundi mu bigendemo gake. Uriya mugabo ujya wivugisha ngo imikeke ngo ijana riri Burundi ngo rirusa amafaranga ngo 500 ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Narababwiye ni ibi bintu mu bigendemo gake mw'abantu b'Imana, narababwiye ni mu bigendemo gake rwose mwa gihugu cy'u Burundi. Reka tugaruke mu mujyi wa Bujumbura. Ubu tuvugana babandi bakoreshaga ikijyanye n'ikoranabuhanga rwose batangiye gukora neza cyane, aho muri aka kanya rwose ndimo ndakira amakuru yuko ubu barimo barakora mu buryo navuga yuko udasanzwe, by'umwihariko kugira ngo barebe yuko ikijyanye n'umutekano muke ukomeje kugenda ubarizwa no mu gihugu cy'u Burundi ushobora kuza guhagarara, ndetse ku kibuga cy'indege zikongera kugenda mu buryo navuga ko ari bwiza. Andi makuru akomeje kugenda atugeraho ubu tuvugana nuko isa ku isa uwitwa General Guillaume Bunyoni urimo urahigana na Evariste Ndayishimiye uyoboye igihugu cy'u Burundi, isa n'isa bishobora kuza guhindura isura, ndetse tukabona igihugu cy'u Burundi by'umwihariko cyongera kikagaragaza neza ko uyu mugabo afite imbaraga zikomeye, kandi mu gihe binavugwa ko yaba aza kuba rwose ava ku butegetsi, cyangwa se mu gihe yaza kuba uyu mugabo rwose nyamuneka ubutegetsi by'umwihariko abugira gutya akabucakira, byaza koroha cyane mu buryo mwese cyangwa ubundi. Mu gihe Neva aza kuba ava ku butegetsi, noneho uyu Guillaume akaba yafungurwa uri muri gereza, ndetse akaba amazemo igihe kinini uyu mugabo atotezwa. Turimo turagenda tunagana ku musozo, ariko nyamuneka rwose bijyanye n'amakuru turimo turakira nko munyamire mbabwira yuko ahantu bita Uvira icyitwa ibini kirimo iratogota rwose. Abahungu bamaze kuyenyegereza, abitwa ba Kiropapa bazira na Queen, aba bagabo bazira wanarifa ibinika bamaze neza nk'abaki breaking news nkahita nitereka live nkababwira nti ibintu birakomeye. Noneho wa mupaka hahandi za Uvira kuri wa mupaka w'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo situation hatari. Ibyo bintu muze kubifata uko kuko
drone zanjye rwose amakuru zirimo zirayangezaho by'umwihariko. Reka tunabashimire dusoreza ahangaha. Yari Moses nk'ibisanzwe bakunzi ba Duniani Cote TV.